vuka udle wekhi asesivukeni manje abakethu site udla umbhalo sihloko lesi silikhuni simatima siyesinza tolo besikhuluma ngekwekuthi uthini umbhalo ngekuphila impilo le healthy egameni lika Jesu. Sibuka ke kunathwa kwetshwala namhlanje asengibuye ke lokho sengidawubuka ke manje ukuthi uNkulunkulu wena uNkulunkulu wathi nawudala umuntu vele wathi akadleni ukuze umuntu abe healthy aphile isikhathi lesithi wambekela ini ngoba umuntu lo wakhe imoto ya petrol usuke ayakhe kwasona la kucaleni athi lokwekuthi itawudzinga petrol ngeke uyifake diesel kanjalo nalo wakha imoto lehamba nga diesel uye athi asayakha uye uyive ngishiduma lo sidena ke ya diesel ngibuda ke lothi ke creator ke nawasinakakha umuntu wase uthini asengifunze ke abantu abakethu ku Genesis 1 la uNkulunkulu akhe umuntu khona ndawufika ke ku-verse number 26 wakha umuntu kepha ku-verse 29 so yamnika lokuthi ke le fuel yale nyama la yakile iphila kanjani unika ke umuntu kudla lokungibona kufanele lo mthimba nale nyama la yakile egameni lika Jesu. Uyathi uNkulunkulu ukuthi ngikuphi kudla lokufanele le nyama la yakile egameni lika Jesu. La kulo verse 29 ke creator ukhuluma nemuntu uthi naku ke lo tawudla lokulungela lo mthimba wakho uthi utawudla herbs naku sekubita singema vegetables. Number 2 utawudla fruits nawo lama fruit utodla nawa la nenhlanyelo ungathi abekade uNkulunkulu ukuthi sitawuhamba sibe khona netithelo letide lenhlanyelo usike ngikunika ke tithelo kuphela leti nenhlanyelo lokunye ke labe sekuya kuveta creator uthi ndasemphindeni idla ke nema grains egameni lika Jesu lokufanana nalesikubela sicorn nema legumes kusho sikufanele into njengembila kanye netindlubu nemantongomane nako konke lesi singema legumes uthi ke uNkulunkulu ke nitawudla ke lokho inhlavu nitawudla ibhitru nitawudla ithelo nako kuphela lengininika kona ukuthi nitawukudla egameni lika Jesu. And futhi bonke abantu bebadla le God's diet bebaphila isikhathi lesithe umuntu angawenda iexample egameni lika Jesu abe mbalwanyana nje ungafika izamcolo bantu abakulengena wa destroy lama herbs lama fruits wa destroy lama legumes egameni lika Jesu. Bantu bebaphila isikhathi lesithe before the flood le chapter 9 wa Genesis. In fact bebaphila more than 900 years ngoba bebalandzela le diet ya creator egameni lika Jesu. Ake ngibekise nje ngeke ngathi ngiyafunza ngathola Genesis chapter 5 verse number 5 sakhanza ukuthi Adam waphila 930 years adla le diet ya uNkulunkulu. Naba bantu ekuthiwa ngema vegetarian adla le diet ya uNkulunkulu. Adam waphila 930 years. Ngeke ngathi ngiyafunza ngathola Genesis 5 verse number 27 ngakhanza athi Metusela naye wayephila ngale God's diet and Metusela lona waphila 969 years egameni lika Jesu. Lokunye lengifike ngakuthola uGenesis chapter number 9 verse 29 la ngifike ngatshelwa khona ukuthi naye Noah abengayidli inyama abengakudli konke lokunye but abesima straight kule diet ya uNkulunkulu waphila 950 years egameni lika Jesu. Umbuto ke lo sovela ke manje uthi kwendiwa yini ke manje bantu baphile ngephasi kwa 100 years egameni lika Jesu? Imphendulo mhlambe lesingayiveta ngilokuthi emva kwalezamcolo bantu base baqala kudla inyama kwaba nemafutha egameni lika Jesu kwaqola tonke tindvo leti unhealthy kwase kuyancipha kudla herbs egameni lika Jesu. Uyakhuluma David ku Psalms 90 verse 10 ukhuluma lamagama lathi nyalo kuphila kwemuntu imuntu usobekelwe kuphila iminyaka lengi-70 bekuya ku-80 uthi lokuya ku-80 kutawuba full of sicknesses and worries. Lokusho ukuthi umuntu
kahle kahle i-lifespan yemuntu ifika ku-70 kuphela ngoba wafika ku-80 usuka sagula asanethi inkinga asane kuhlupheka ubeka kanjalo lo Mahubo 90 verse 10 lokunye abantu abakethu ngifuna ukuveta ngiloko ukuthi kufika kwaZamcolo kwathi bulala leti bhithu kwase kubulala le diet lebekwe i-creator egameni likaJesu kudla kwakusele lokwakungadleka kwakuyinyama lenkulunkulu abengabaniki bantu egameni likaJesu so lokwakukhona ke emkhunjini ngalesikhathi konke lokunye sekubhidlitekile kwase kubanga ke lokuthi abantu baphile kancane so na ufunza nje Genesis chapter 9 kusukela ku verse 3 na 4 ukhanza le creator ikhuluma naNoah ithi Noah ngoba konke lokunye lebengithi ngibekele kona sekulimele sengiyanika ke manje inyama ningayidla inyama egameni likaJesu nidle noma ngangiphi inyama dlani konke nje lokuyinyama kudleni ubanika why ubanika because sekulimele lokungona bekuprescribe kulungela umuntu uyabayala ke uthi ningayidli ingadi ngoba ingadi kunekuphila kuko egameni likaJesu so emva tihlahla abantu abakethu uNkulunkulu wase uyabanika inyama ukuthi bangayidla inyama mane kwakufanele phela abantu kusemva kwenyama nasethi phize timila tibhitho bese bayayiyeka inyama mane abantu bangabanga basayekela bachubeka nenyama egameni likaJesu akabona ke creator lokuthi inyama iyababulala labantu wase uyasukuma masinyane so uyathi groupa uthi ke nathi leti clean nathi leti unclean lokho kutholakala kuDeuteronomy 14 na kuLeviticus 11 wehle uyoshona entasi uyakuqhaza uthi hey nebe kunene ngoba niyaphela lokhu ku clean lokhu akusiko clean so uyabatshela ke labantu ukuthi ke nikubalekeleni lokhu clean because lokhu ngasi clean ngoba kuyanibulala egameni likaJesu kepha abantu benanjani badla kakhulu ke lokhu ngasiko clean ngidawufika khona badla kakhulu lokhu ngasiko clean bantu athi uNkulunkulu uyeke lokhu ningakudli badla kona ke mbamba ke kungako abantu bagcwele tifo letiningi ngoba bantu abafuni kulalela bafa kakhulu the more badla lokudla lokungasiko clean is the more bafa egameni likaJesu inyama imnanzi abantu abakethu angifuni ukuniyenga nami ngiyayidla nami lele ngasiko clean ngiyayidla egameni likaJesu ngakho ke sigcina sinempilo lemfishane shorter life egameni likaJesu bantu labangathi sibabita ngema-vegetarians awathi ukuthi ba-healthy kanjani uye uze ubuke ngisho tandla daba ubuke lesikhumba sabo sihlala si-healthy ngisho nanyalo nangathiwa uthatha ilethisi udlalo lokuhlata nje lokuhlala udle ama-fruits lesikhumba sakho siye sishintshe sikhombise lokwekuthi nayi le diet leyakhiwe yalungela lo mtimba wakho busisekani sidibane nakusasa ngifuna ukuthinza nayingizaba yephokhi egameni likaJesu.